Aku wis pasrah lah. Aku pengen bunuh diri bae, pokoke nyong wis lunga bae. Wis males nang omah bendina tomai gara-gara ora lulus. Ke tempat sing apik yang bunuh diri ke. Jajal bae apa ya? Tempat sing apik ya. Jajal bae ngene lah. Ya, ngedetok bae sekolah ndadak ora lulus. Wis nang omah to meh. Bae ngramane nang biunge. Gila, pemandangannya main banget ki nang kene ye. Aku harus selfie nih dia. Nang kene be apik ki sumpah kayak yakin. Foto nang kene lah. Gusti, aku ora kuat ngakoni piye. Pengen kuliah ngedetok bae sekolah ndadak ora lulus. Duh, kayak bocah sih lagi ngapa nang kana? Alalala. Alalala. Tur. Gede ngaget nyang sih. Kok sih lagi ngapa nang kene? Nyar bunuh diri ke lah. Bunuh diri kok nang kene. Lah kok iki apa maksudnya ngaget nyong? Lah kowe li ngapa nang kene tongkrong orang genah ki dhuwur lho. Kok kenanya bunuh diri kok. Fuck you. Sekolah tok ora lulus ya bunuh diri bae lah. Wong anu ora lulus tek korban jeluk. Aduh. Jan wis melu nyong bayo kana yuk. Jagongan kana nongkrong nang kana enak malah karo patir-patir yuk. Lah nyoleh mumet-mumet kok malah kon jagongan. Lah wis ayo cepetan melu yuk, cepetan yuk. Lah yuk. Ayo. Dah jan bunuh diri men yuk. Oke. Aku mikir ngapa nang kana-kana. Jagongnya kana ngerti pasti kepriwe. Dong aku wis panang banget lah. Pengen Kayak gue bisa yuk jagongan bayo nang kana yuk lah. Oke, aku arep takon ning kowe. Niki kowe nongkrong nang anak arep anjlok. Piye anu kenang apa? Dong kena nyong sekolah lulus koyo nyong mati bae lah. La ilaha illallah. Wong anu kaya kowe tok bunuh diri, cingire lah jan. Kepriwe sih kowe waras apa ora? Lah mbula aku pengen mati pokoke. Uwis lah. Jaga capik keluar bunuh diri. Lah mulane kuwe dadi aku pede arep bunuh diri. Goblok temen. Jarku tak jakete apik, malah digusakna mimpangan, malah arep digawa mati. Ya mambu batang mangko jaket apik kiye. Kuwe sing jenenge mati berkelas.
kok si lagi pada ngapa mas nang kono? Berisik urusan melu-melu. Ki urusan gede. Lah aku bes gede mas. Apa kowe gede? Ya ayo gede-gedean mas. Ora ting mas, esi gede nek kowe. Wis ngana merat. Bocah cilik aja ning kene. Dek ngurak mas. Kok bocah cilik? Kurung wayahe kembal karo bocah gede. Berisik mas lah, komok sing bocah wingi ora lulus. Berisik ora sanyek. Mending nyong sekolah daripada ora sekolah. Ora munggah. Berisik lah. Panas pisang. Lah ini bubar, ini kan bunuh diri lah, ada sini lah. Ngomong Bali masih ibunya Bali ya. Lah ngono metok lah ngapa Bali lah. Sing jenenge wong tua kayak kue Cin melas. Wong tua nyekolah aku nggo ngapa ngerep ora Bali melas lho. Kok ora lulus ora apa-apa melas to li. Lah terus pokoke bawa Bali nyong lah. Pokoke di Bali ora pengen info kudu Bali. Bali, dapat omongan biungnya kuan ngaku. Bali lo. Ini udah mau ditahan. Mau tuh biungnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Anak apa? Biungnya anak. Tolong celuk Mas Dela, ki anake gagan polah ke. Mikir bunuh diri nang anak. Yang kau sih Dela. Mak? Ya ada sih berarti. Pikiran apa? Sek to laki emelan iki. Kae ono sing goleti. Oh ya, kebre mas. Kebre mas apa? Kayu anake arep bunuh diri mikir kewenangan aku nang bong jan arep anjlok dure por yu angger mati ngisi-ngisinane por yu. Alah cah, anake yang arep bunuh diri. Bilang kayak kira dimu arep bunuh diri kae. Piye sih? Lah kenapa kok arep bunuh diri? Kok anak apa tengah bunuh diri? Lah wong yo mah domae bae, anu gara-gara lulus tok bae domae bae. Ah ngapa-apa tok ora domae, apa domae mulai yang pengen bunuh diri bae lah ngapa mah ya. Ya Allah, jadi bocah aja kayak gue sih ngapa? Emo terima biungne. Mode panas-panasan yang sawah kayak kembok. Badan melas sih ngapa? Mode gue ben bisa jadi wong sukses. Alah, ora lu sekolah tok malah arep bunuh diri tong. Kepriwe sih kowe? Kowe drungok nama make melas ora melas kok make wis 6 tahun lho. Umur siki mau 60 tahun tok mati. Kok kudu aja durhaka maring wong tua mending bunuh diri ngisi-ngisina banget kowe lah jan. Ya wis njaluk pangapura ya, Mak. Ya maning njaluk pangapura ya, Mak. Iya, maning-maning kayak kowe ya. Aku anak sing paling tersayang, anak bonbon siji-sijine jan. Jangan bang. Ya wis ya Jin, mama karep mlebu disit, karep jangan mau ditinggal mbok keseng. Ya wis ya. Yuk Kir. Iya. Rungok nama make ngomong ikuti bener-bener. Daripada cilik kaken senge kapapane. Aku lah jagung lah ya. Ya, bae. Apa ya si wingi ora lulus apa ya? Ah, ngana ra ngledeki. Bodong ngel-ngeli. Mbok sing mau ora lulus sing ketemu nang anak jujur to mai. Berisik lah, nang di ketemu bocah kok.
tinggi banget kok. Orang lulus. Kok mau tome biungnya ya? Aku mikirin sekang anak. Berisik. Gol ya bocah. Aduh. Tolong. Bocah bang ngapa kie? Oh bocah pola apa mending ah? Kira mana apa maning kia jan orang lumrah temen bocah kok pada gelut kayak kia jan. Alah kia bacin bokir ke sapa kia malah si temen kia jan. Nah, kira kepriwe maning sih apa maning? Kie bocah wis angel kie. Jaluke kapak lagi ya. Alah kepriwe maning sih kia bocah lanang jan. Alah apa maning sih kia jin? Belum kena ke boyangannya kinyong bae kira. Ku tidak kapak kena. Ki bocah mos ketemu nyono lanangnya kinyong. Pengen ngene maning. Lah aku mikirin sekang anak. Terko itu mai lucu pisan mana aku mengenem malah aku tembeling ke lorone lara ke pisum sisisan. Alah kebresi mulane kowe aja ngeliat lagi bacin lagi emosi kayak malah dilihat lagi. Iya ke bocah tambeling sisan. Wis kok bagi pengen ah. Wis kok bagi baik. Wis bocah singa apa ya ke kan balik baik lah. Mana kan balik? Ke bocah si anaknya siapa ke sih? Orang lumrah temen jane. Ana kadun wis sungai pojokan ana kae. Dina wong anyar kae. Ya wis yakin cing mama mlebu disit ke padus ke rumah dus ke mau penguki kalake. Oh bocah pola pisan ini awas kok. Wis nato. Lah mbok yang toe maning. Pokoknya siap sukses lah menurut Tomai Boy. Hey bro. Masa kayak bro. Ini konten guys. Paling asal. Kayak pudel ada. Ketutup kan. Ini ada ketutup. Aku bilik sebentar sayang. Anjing. Kamu mukanya bundel. Ada korek batin apa anjing. Anu Tinggi juga ngembung guys. nunjuk Bisik-bisik ya ki angelku. yo. Anjing. Wis gak dilipat bae.